Հեմակատի поставинуապես եկ բարո պրաշանի։ Окей. Ако și ему дорогий имам Хусейн алейхиссалам, кай сине тога шо суни, хем понеко гашамин погрешка халова имам Хусейне. Правдило сабай клило маче айде саринен дему даров насине агар. Яндинге мо хадиси ко имам Хусейн алейхиссалам вакерала заремнасие мехемо прал. Заремна вакерго пегамбер алейхиссалам кай мехемо прал семо дуйтерне прва сога куен ко дженети. Tu men svesno si nadale hadiseski, a jena de kamena ho, hem pale maleno dolen yete aso te mudareno. Sos que bugene probinena calea te nametnineni slika, kai tumen o shie predangen imam Hussein. Tumen Allah shie sien so predangen imam Hussein. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. O prvo salavati ko česta ramaro pejgamberu Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. O dyto ko česta ro imam Ali alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. O trito ko česta ro हमारो इमामी जीवदो साहिब अला सिरवा ज़मान अजल्लल्लाहु अलैहि वली के फरजहुम शरीफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंशाअल्लाह ने का लोग हरल और भारी पे करशी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सियामन हमने का नगरादन केरल से को एक स्विन से को एक दुखावदो qalbi को कला दिवसा इंशाल्लाह अब दिवे हमें produziunea o dolea so de sisali lo ki Kerbela ti ek po detalno analiza era ti kergem lafi so de singapes jiko eftao sati अब दिवे इंशाल्लाह का केरा लाफी so de sinlapes ko eftate kvash ko dive Tari Ashura. Ko dešto 210 ko eftate kvašo sati sabale skoro. Sus ke obično amen i si amen jek slika so de sinlapes ki Kerbela marenapes, merena, ama so de sinlapes angleder. So kerala vopšto imam Husein alejselam pred te počminente marempes. Šeja kamana nema mi je bud poznato. Otkako večera ti dikhem kao imam Husein alejselam obratinula pe se vojska ke taro mere bansat. У имам Хусейн алейхиссалам одолеа мангдате си кавала мен кај родола сине секоја ек можно опција мате маримпес, мате чоргол рат. У имам Хусейн алейхиссалам родола сине секоја ек можно опција мате маралпес. Сосија да имам Хусейн алейхиссалам керге себеби мате чоргол рат. Имам Хасан алейхиссалам адова кергјале Муавија за да мате маримпес дуј војске со керла компромис, керла ек договор Муавија. Имам Хусейн алейхиссалам адова пробингјате кереле панда таро сабатан. Сус ке аменги сликава кергјум баши кербила тани познато хем понекогаш амен погрешка халова имам Хусейне. Правдило сабаи клило маче айде саринен дему даров насине агар. Имам Хусейн алейхиссалам пробингја максимално джико крају тиранеле манушен ко чачипе на откажингјапе со долестор. Хем джанала саве манушен сар синеле бути. Екваш лендаро qalbi alengeresine mule ili vesh trebingja temeren. Ama probingja, ша ек жено ка спасинол песне. Хемагари клило случај. Де жене де шупан жене лендар куртулинге. Спасинге песко повик имам Хусейн алейхиссалам приключинге песлески. Екитано хур ибн Язид ар-Рияхи. Агар да откако веќе кергјаек худба, палакава пола сат, следно со кергја обратингјапе се манушен гетари куфа. Сос ке дженена дека ке омерескири војска, ако натаро 100% мофтордеш посто сине куфечајн, сатари куф. Биш посто сине таро Шам. Бутикно посто сине таро тари Медина, тари Мека, него Шам хем куфа, сине он најбаро број таро мануша кога соалете борнепес против имам Хусейн алейхиссалам. Тогаш имам Хусейн алейхиссалам вакерала, викинала лен поединачно. Erati andingemo hadisi kogu imam Hussein aleyhisselam vakerala zaремнасие мехемо прал.
Sarem navakirgo pegambera islam kai mehem opral semo duiterne prva soga kuen ko dženeti. Tu men svesno si nadale hadiseski, a džena de kamena ho, hem pale maleno dole niyete aso te mudareno. Svesna pegambera islam vakirga o Hasan e Husein tane sejide i shebabi ehlil dženne. Prva duiterne gospodajra eterne ngere ko dženeti kovena kala Hasan e Huseini. Tu men jandora dava hadisi pale malen te mudareno. Hem toga shmakerla obratinula pes manushenge soale tarikufa. Soske buđene probinena kalea te nametnineni slika kaj tumen o šije predangen Imam Husini. Tumen Allah šije sien so predangen Imam Husini. Hem isi kolatmije da ako džane arapsko-persijsko isi latmije kola sovakirna matove sa romanusha tarikufa. Ama kavate na halilanle sar sotrebala, šete pereki zamka, šete pereki stapica. Ako vakeraja, maov sa romanusha tarikufa, dali adava podrazbirnula celo kufa? Ako vakeraja vdime maov sa romanusha tari šutka, koga misneja šutka, misneja ko džemo, ili misneja ki celo šutka ki global? Maov, pa isi manusha domakina, isi manusha kola su isilen šužu ahlako. Isi manusha kola so ta neprimerna muslimanja. Koga vakeraja maov sa romanusha tari šutka, misneja doleda manušeng ili misneja samo kološni individualcije, so rumineni slika. Najagar. Soske avdive vakerena kaj tumen o šije sensin Allah so mudargin Imam Husin a.s. Pa akava muslim bivu na useđa ki stran Imam Husineski na ili küfeçan, tari kufa. Huđer ibn Adi so sine mudardo na ili tari kufa. Majseme Tamar na ili tari kufa. Pa Allah samule Imam Husineski a.s. koana. Soske na vakereja sprema kala manusha. Ja, sine manusha kola so vikingi Imam Husin a.s. Jek sebe pilijaver i rangepes protivlesti. Ama da vana ne bud čudno. Probinena te nametnineni slika kaj o šije mudargi Imam Husini a.s. Ema kad te postavinula pes jek baro prašanje. Okej. Ako o šije mudargi Imam Husini a.s. kaj sine toga šo sunije tušten te braninende? Kaj sine? Okej, o šije krivo. Pa soske tu menu štilen toga što je braninen Imam Husini a.s. A dolea mangina te nametnineni slika kaj tu meno šije mudargene. Na. Ko sekovek narodu isi lošno slika manušestar, hem isi šukar slika manušestar. Ama koga primetinen, koga kerela pe slafi baš Imam Husini a.s. Vallaj, sa mangiola pe ste zataškinem pe sobukja. Mate pravil pe sada ja tragedija. Tu meno šije mudargenle, po jeziti, alo akana 2025 sijem. Alo ko zaključok ne samo alimi, kaj u jeziti si neko pravo su mudargi Imam Husini a.s. Kaj u Husini a.s. sine buntovniko. Ale džiko do vas stavi. Samo za da mate pravil pe si tragedija tari kerbela. Vakerge deka o jeziti si neko pravo, o Husini sine buntovniko. A kava nešto nevo ili na? Vallahi mena dženava, a kala alimija, Allah te bareke ve teala ko Kur'an azimushan vakerala imamija sovikinena ki jag, hem imamija sovikinena ki uputa. Na ni istakla manuš. Džiki koja filozofija je dineski realem, so manušav dive vakerena, kaj o šije mudargi Imam Husin a.s. hem kao jeziti sine ko pravo so mudargi Imam Husin. A da ovako odlučin, ka mukave gledačenge neko odlučinen, hem neki istražinen. Toga što Imam Husin a.s. vakerala emanušenge tari kufa, vikinala len jeke po jeke ko anaf. Hem vakerala zarem tumen man na vikingen man akate te pomoži naftumen. Tumen vikingen man tumare problemeski. Mealu, tumen obečingen tumare mači akoven mancar protiv amaro dušmani. A kana tumare mači atane protiv mande hemire čave. Odoleski je mukenma. Imam Husein Islam vakerala mukenma te džaf. Mukenma te džava kataš. Soske amen
adeva ek problemi ko sledbeniki ehli beytesc al-Islam nako mezhebi negoliko haloibe eșiengoro karşıya kaya bitcă. So amenem İmam Hüseyin al-Islam canea sărăciunea. İklilo sabalescoru va kerga den mamomaci sarinen camudara. Va kegar halova İmam Hüseyin. İmam Hüseyin sekova ek momenti taro sabaya kavana amen şundo probinala sinete çinavali bor mamate marempes. Hem koga vikinala kava zarem tu men na siensi no la manuša koloso vikingen mate pomoži naftomen. Zarem na trebinjatu men pravedno vodiči. Manuše tano postavi motari taro Allah subhanahu wa ta'ala. Ama vikinala dele manušen kolaso uglavno bičhalgele skjo pismija. Hem akala manuša vallahi vakerna ya Hüseyin amena vikingem tut. Nane nisa pismija bičhalde. Togaš İmam Hüseyin yakala deşuşovila de pismija sikavaların yakala soytane. Naeli yakala tumare anava. Naneli yakala tumaro lafi. Togaš janea o Shimr dhulgjevshen vakerali İmam Hüseyin'eske diken o lafia. O Shimr manush bijando tarizina vakerali İmam Hüseyin'eske islam so kaj pogrešno halilo i religije. Diken o hali vallahi İmam Hüseyin'i kasea spravinja pesko dešto dive. O Shimr çavota rizina pindor mol vakerali İmam Hüseyin'eske kaj pogrešno halilo i religija hem deka trebala te dil bejate jeziteski. Vallahi Allah'tan o mosvedoko. Ako togaš sine yek Shimr avdvisi dešila de Shimirje. Kola su isto vakerena baš o sledbenike ehli beyteskere. O sledbenike ehli beyteskere kaj na halile o dini. O isto izgovor sine Shimre kod divetari Kerbela. Ama omna vakergale arčeski. Vakergale peygambereski runukoski. İmam Hüseyin aleyhisselam vakerala zaremna siensine tumenala so vikingelno. Tumen vikingelma te pomoži naftomen. O Shimri vakeraleske na tu halilano dini pogreška. Toga što Habib ibn Mazahir Amal İmam Hüseyin aleyhisselam vakala ya Shimr vallahi teško tuke. Vakere zehrakere čaveski gaj halilu i religija pogreška deka tu si anko čačipo. Teško tuke teka ovo. Togaš İmam Hüseyin aleyhisselam kerala yek buti. O hadisi kova so peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem prenesinala kaj of hem İmam Hasan aleyhisselam tane so o prva du internet kola so ga kuven ko dženneti. Togaš ikrila hem vakirala lengi. Ako mislinena deka me hovavava tu me. Togaš soske napučena eslen no sahaben. Soske napučena e Džabir ibn Abdullah el-Ensari. Poznato maškarko sahabija, živinja ko vreme pekambereske, İmam Aliyaski, İmam Hasaneski, İmam Hüseyneski, İmam Zeynul Abedineski, hem İmam Muhammed Bakireski. Panji imamenge ko vreme živinja Džabir ibn Abdullah el-Ensari. Prva manuš koja su kerala zijaret o kabor İmam Hüseynesko, rotano akava manuš. Ako me hovavava, puče na kale manušene Džabire, e Enes ibn Malike, Sehel bin Sa'ad el-Sa'idi, pučen Ebu Sa'id el-Khudri, pučen Salman el-Farisi. Soske na puče na kale manušen, dali o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakiriya kaj me hem opralsim o prva du soga kojen ko dženneti. Soske avdive bikinala pe si farsa. Wallahi, pripazinen odoleski. Hemara ken tumare čhaven da taradova. Pripazinen odoleski. O sahabija ako dikena pe sarpoštojme manuša palo peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Soske togaš İmam Hüseyin aleyhisselam akate andinala kale sahaben. Soske avdive bikinala pe isto yek farsa so ošije na mangene sahaben. Probinena sate na medninen upravamente. Ame na mangaja sahaben, na mangaja kale, na mangaja okole. İmam Hüseyin aleyhisselam akate andinala sahaben hem vakila jam pučen. Ako mislinena deka me hovavava,
Ուչենակալե մանուշեն դալի շունգետարո պեգամբեր ասնամ նեշտո ասավկո։ Դեկո իմամ Հասանի հեմ իմամ Հուսեյն ալեյհիսալամ տանո պրվա դույ տերնե կոլասոգա քույն կո ջենետի։ Սոկերն օ մանուշա։ Վալլահի ջանդորա կավա հադիսի շունգետարո պեգամբեր ալեյհիսալամ։ Բալեմ նա չինավլանն օդվատե մուդարն իմամ Հուսեյն ալեյհիսալամ։ Ջանենա դեկա կալա մանուշա կա ջան քո ջենետի։ Ama dikeno mentaliteti omereskere voiska korum. Kamudara cennetliyen kakuva inşallah ko cenneti. Vallahi istoria ponovinala pes. Kamudara Husine kovasitano cennetliya spreme peygambereskere islamolafya. Hem soka kerala mengadava inşallah kakuva ko cenneti dole. Pogreška halebe dini kozo mitana opasno prailale. Vallahi. Akala manusha jange kase alete marempes. Yektaro manusha kuvaso şunal İmam Hüseyin'es kersna molafia. Kuana vibn Khuzza vakerala mukenma akava znači panda tano preto ofto sati savale skoro. Preto ofto. Vakerala mukenma meka mudaraf e Hüseyin'i. Soskov Sikavala menge ne poštovaj na kalela fencar. Navredinala me. I vakerala mukelma meka mudarave Hüseyin'i. İmam Hüseyin İslam samo vazdala te pevasta. Hem kerala do aia rabi uništi na kale manuši. Cu isto momenti a kale manušeskoro gras počminala te dilingeol nikotarniti. Hem zaglavinen ales kere preko Allah o grasta ca su civea te prezate yahine, aia te zaglavinen ales kere pre, hem acava gras piravala le manușia agar. Sajiko to manuș namerau. Masraq yektaro istorica era, ni shia ni sunia. Soalo te pișinol coi so mudarola cas mudarola so de singolo, prenesinala hem vakerindora kalela fențar. Acu Imam Hüseyin'i si reftavar de șudui gene. Hem leskiri dova cu isto momente o Allah te barek yotala kergala kabuli save manușia kalale te marembes. Togaš Imam Hüseyin Islam promenila palo akava nastan, palo eftatekvaš, preto volo vto sati, u Imam Hüseyin Islam celosno piro govor mesto luludi višetano kılıç. Soske togaš počminala te armandin keralem. O manušalem. Ako sijen ustrajna kodovate mudarentumen, o Allah ca prokletinoltumen, hem cu niștinoltumen. Nikoga šparno dive, spre mare romane lafia, nikoga šparno dive na nete dicem paladov. Hem analizirin so de sinola pe spali kerbele odale manušensar kolaso učestvinge komudari bi Imam Hüseyin Eskorşlan. Koroylola, kašukovola, naști nikoga štečajlol, tujlola, delingiola, leprea starola. Sadala manușa sine armandime tăristrani Imam Hüseyin Eskiri selamullahi ve salavatullahi aleyh. Togaš Imam Hüseyin Eskorşlan o način taro govor meni na lapes. Koga skoro način taro govor meni na lapes, ko şatoyre cuvengeri Zeynep aleyhisselam halola, canala de ca acava ca rezultirinul samoko mudariba, samoki borba. Više način baš o kompromis na ne. Imam Hüseyin Islam provinula ko sad la možda načina te ublaženeno bukja, te avenji kone savo sporazum, hemate de sinul pe si borba. Ama vakergum te mengola la ferati. Omer ibn Sa'd, pardon, estağfurullah. O Omer ibn Sa'd la fențar car și cu Imam Hüseyin Islam, ia Hüseyin, si tu dui opții. Ili ca de beate ezite, ili spremin te mere. Wallahi, nađanava ko savo način šaja kava lafite halova Imam Hüseyin Eskoršlan.
ama 100%. Milion berșate na kena kavaitan o lecția secole ke jivde manușești. Boile, poșucar, kameraf, kopre gordo, negulite živina večno kokočaka. Poniži motolov. Rodeno čave zehrakoro, te dıl beati bašo čave muaviaskor. Vallahi, Allah mă svedoco, să avem manușențar spravinghea pe Imam Husein a.s. Ponekoga și inshallah ako sine nasibi. Sarine panda ek puti Allah da sona gele, te ja hem de kera ziyareti cu Imam Husein a.s. I prvo buti so trebala te kerala, mate roda ništo tar Imam Husein a.s. Amare hajat yamat oved ništo. Nego samo te vakeraleske ov sastoja ba Abdila bašo dešto diveta romasek Muharrem. Se te novo sinakava dešto diveta romasek Muharrem vallahi. Amen. O moralna vrednostija, religiozna vrednostija, kojeg pobaro nivo nanesinete halova. Nanesinete halova, sor trebala te kera, sar trebala te postapina, koga jek nepravedno manuš vakerala minge te pokorina, amen. Boile temera ko pre gordo, nego li te živina večno ko kočaka ponižime. Te gazina la mennek. Nađana, sar halona kala manušav dive. Vallahi, sekova jek berštano isto. Samo face manušenger otkrine napes. Od ova soitano garavdo Andrei Kotiro kalbi mora ek dive javno tiklov. Mora ek dive javno tiklov. Deline kerena men su kedamen baš Imam Husein a.s. Asana minge su kedamen baš Imam Husein a.s. Asana minge sorovaya baš i tragedija su desinga pes pred 1400 godini. Asana minge vopšto hem pučena dali ku islam postojnola kalipe. Na postojnola kalipe. Manușenge sar soitane o shimiri, soitane kailardele engere kalbia, kalipe na postojnola. Postojnola kalipe samo dolenge so halile koitanu Imam Husein a.s. Samo dola so halile Imam Husein a.s. lenge postojnola kalipe. Na halile peygamberi aleyhisselam, na halile Aliya aleyhisselam, na halile İmam Husein aleyhisselam merçeli ka hayla. Erçe ka şunen. Ola na halile peygamberi aleyhissalatu vesselam. Ya Ali, o strpljivo paloman de mumeti kizneverin oltuc. Panda sine o telole skurupral ki puf, biparumo gele atite marem pe skoi kalilo bobaro delotaro kolači. Hem avdive amen krivin keren amen sos kesetine amen ku Imam Husein a.s. Vallahi, ako adalea definirine na o mangipe, hem adalea va kerena deka amen siem deline, togaš mange gordosti tano tovav delino so kedava manakala divesa. Mange tano gordos tovav delino so kedeaman ko akala divesa. Jikoteya vera, vallahi, janena, Muharrem, duibu ke označinena. Od oveda tano bud diskutabilno, te keral pe slafi baši islamsko nova godina ko masek Muharrem, hem janena deka u Imam Husein Islam sarunu ko peygambere skoro nakili dünyaya ko akala divesa. Tu mena ko na poštongene peygambere skoro meriba skoro dive i Husein skoro Islam aliyaju kerna te poštojne. Ako to dat, modat, ta nepovredna ko kana kini dünyaya te kedamen lenge, te jana de kadava dive mule, te citina yasenem te posvetina lengere sevapia, Imam Husein Islam naști. Pa dorove neligeratina kedla pesina kale dive senge. Mulo manuš na e adva efta saranda pindudu, na ne, na postojnola adva etano korani tradicija, sar divesa,
Ama te citine Kur'ani hemosebabia te posvetinelen tire muleske te gjall te loqarol pes leske les khora azabi basho to dat shaj ama bash Imam Husein Islam nashti harami tano nane kalipe sarbe akava vallahi na hale va to dat povrendo tano taru Imam Husein ya taro peygamberi pa ko shay basho peygamberi sallallahu alaihi wasallam koles koro biando dive bare proslave toven konesa manshada vetano bidate okay na rasprana odolester ama ko shay bashe peygamberes ko islam biando dive tot belejine ama basho shahadet iles koro basho dive ko gana kyu dina nashti tot belejine te setinetu de kakava dive nanetu ke dive basho radost Когда диве муло пейгамбер ислам hem trebala te halove da te vakere te chavenge te vakere tire pashunenge saro peygamber islam nakili dünyaya ko kavadi ama ko tu akvana kerele basho peygamber aleyhisselam vallahi ni baş imam Husein islam na trebala te kerele peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakerga ana min Husein ve Husein min mesum daro Huseini hem Huseini tano mandar Шајнас јансине код ова време те боринетот против Имам Хусеин Ислам. Ама ако денешно време тиек мисла на гели ко кала дивеса дека пегамберес ко Ислам мунуко на кили дуња хава совли ко Аллах те бареке отала. Ако на 100% пинда посто то калби тано саре шимрес ко калби. Саре Омер ибн Саадес ко калби. Хусейния тове требала кала дивесате кедотут hem te vakere so desi salilo. Soskio narodo probingea davate zatashkinenle vekonsar, bershensar, generațiensar. Not belejinena pe sakale divesa samu Imam Husein Islam nakili dünyaya kala divesa soske probingea sa davate kerem halal. I pobarisliko dole startano te bistrempes o krivice и омануша кола со кергея кава Имам Хусейнески алейхиссалам. Соскете прагян и Кербела ко детално тогаш каморатирането ки Сақиф. И Кербела на почиња ко дито Мухаррем. И Кербела отемелила коро сине само со накело пейгамбер ислам и дуња. Te shunen sine omanusha Imam Ali alayhi salam. Te pokorinen pe sine kolafie peygambereske sallallahu aleyhi ve sellem ya Ali tusyan miro nasledniko palaman togaš nanesine te desinol pe Kerbela. Ama pošto Islam angelek je demokratsko situacija te glasinol pe skojkovolo nasledniko a logiki Kerbela. Mate bistra milionja putija sekova berška posjetin keraf. Hüseyin aleyhisselam namudargele Hristiyan. Hüseyin aleyhisselam namudargele Yahudiye. Hüseyin aleyhisselam mudargele Muslimanya. Save Muslimana, kamu kaftumen dolučine.